ole mim ku thlani kwa zirtop ni ani a an le in do sia mai sia en tu le ngai thlatu kan kiam viau na chungin kan puang le phot mai aniang chu Israel drone an che chuak le ta a Israel drone rual an ram muwa Palestinian hel an lu chua tunlai in do na a drone lo ro pui zia le tangkai zia chu soina siak lovani Russia Ukraine Israel hian an mang tangkai le maya Israel hian eng drone nge an man ti te an ral thuam chungchang te video dot le a tarlan tel kan tum don nia ole Israel do dal tu an pung zela West Bank lama Hamas thlop tu hel an chet zela wangle Israel ram chunga poi khoi na le rol rala chet na an kalpui chho zel ta ka wangte chutiang titur in hor khom le ruam han na an siam me ka wangin Israel hian West Bank a drone mangin Beihpui an thlaka helpo lenga moza thanda thato an cheu dar ur mai West Bank a Beihpui Thlak zel kara Israel drone manga kalpui Beihpui Thlakna hian helho thon dar ni in Palestinian silai keng member an thinwal mai Israel sipai te chuan ninga ni jing khan West Bank a Tubas khopuya le abul nairal tlan kema Palestinian firfiak parukan that ni in sipai te chuan an soya heram chunga Beihpui Thlakna lian tak heram chung ti hi West Bank khopui sang ti na ni chumi chunga Beihpui Thlakna chuan kar ni chunga o ta he thil hi West Bank mun sang a kalpui ni in helicopter drone le armor vehicle manga thlop Israel sipai police le intelligence officer zatam tak an phusa a thlatam tak chunga West Bank a Israel sipai malak na lian berani West Bank hi soito angkhan han soinon le lokilak relo kan lom takin Palestinian mun pui ni in ABC ya thendar ni in A hi apum puya Palestinian ina an enkol ani a B hi rorel na in rel bol na Palestinian kuta omin security ero Israel chan ani a C hi Israel ina apum puya an enkol na munani Jordan Valley thlang lama khopui Tubas a chuan karkal ta chung khan mi so man thi a avuina ral thuam keng mitam takin vanlam hoin silayan metpuak Israel sipai te chuan Tubas a Israel ta na hlo om firfiak sel pakhat chu drone mangin voithum layan beya Jenin area firfiak mi poimo tak tia an soi Mohammed Zakaria Zubeidi talin mi engamo zat an thi ani Palestinian health official te chuan Beihpui Thlakna hian mi panga an thi a pathumin hliam an tuar thizinga panga te hi Iran thlop Islamic Jihad arm wing member an ni thu an soi garage area ading kar a chhena sa hle a kar chhena sa tak thisen in abual hu he kar hi Israel drone tena an bei hani a heta hian helpol member an thinwal ani Palestinian thizinga paruk na chu Palestinian health official te soidanin kumsom paruk mi ani a Tubas bula faar area Israel security force tenena anin ka na athi sipai lam chuan hepa hian puak thei thil lakeng ni in an soya mase firfiak pol zinga pakhat mai nan member ani thu an soilo thung fara chevela Beihpui Thlakna hian sipai te chuan drone manga Beihpui Thlakin firfiak member engemaw zat an kapa firfiak pol hian an chang let ve ngal boka puak thei thil mangin an voma security force te an kap let boka mase he thil thenga hian Israel lama tangin thi an omlo thung Israel sipai te hininga ni khan tulkaraba an lo oma flashpoint khopui jenina an omboka tunma atangin West Bank a Palestinian pol ral thuam keng te omna mun ber zinga mi chu jenin hi ani hemun hi kumsang khazakwa somruk pasari a Middle East in dawna Israel in an lo latoa Palestinian te chuan ato pa Gaza le East Jerusalem nen chhun fina state haratel ve turin hemun hi an ruatani
Niko chung o Israel sipai Beihpui Thlakna West Bank a kalpui me ka hian West Bank khopui jenina inkang le chia engemaza ta to kongpui sir KM som ni chuang zeta thui armor tractor ten an siala hei hi Israel sipai chuan kongpui sira bom phum te an lak chuan atana an malak na ani thuan soi Israel sipai ten Operation West Bank a an kalpui chung hian West Bank a hian tuile electric service po a khailak na sal hle ni in Arab media ten an puang Palestinian Health Authority te chuan he Beihpui Thlakna hian West Bank rampuma Palestinian somthum pakwa an thito ni in an tar langa chumi zinga atamzok chural thuam keng indomi ni ma se in beina in rol lo civil mi then khat po an thibok mei cheno pangkum som poruk mi po thi zinga hian atel boka Israel sipai pakhat po thi zinga hian atel boka ni Nikum October thla atanga Gaza Strip Israel sipai tele Hamas te inkar indona achua nuwa West Bank a hian buaina achuak na sa to hle a Israel sipai te chetna Palestinian firfiak ten Israel mi an beina te Juda ten Palestinian community te laka tharum thona an lan tir wang te ani fawani Kanria tangin Russia chuan lianzo kin Ukraine an bei meka long range missile an mang tanual mai Ukraine hun poimo apuak dur reng maya indona achua nu ni khata mi hring thi tamber na Poltava be na khani in kha thole ni tun kara thleng kha ani a kha rap thlak takani Ukraine emergency service te chuan Ukraine khopui pakhat Poltava a military education institute Russian missile ina beina khan atira mi somnga pakhat hi angin an soya sipai sikula dam chuak le ruang lak chua zo ani to a thi zongjong hi somnga panga an tlingta ani hliam hi zathum som ni pariat an ombok Belgorod region governor Belgorod hi Ukraine ramri Russia ram chung Russia ram ri khopui ani chuta an governor Vyacheslav Gladkov chuan Ukraine chimlam ramri biala sebekino khopui Beihpui Thlakna civil mi pakhat athi tia soi Ukraine Air Force chuan Russia in drone somsari pariatan ka chua zinga somruk an kap thla ni in nan soya Russia chuan Ukraine beina hian ballistic Iskander M missile pakhat amang to ni in na soibok Ukraine sipai ho tulian ber Alexander Sirski chuan CNN News Channel nena Kifin Russia chimlam kurs bialaron luchil nuwa boruak har sa takantok mek ti soin maseni rukchung Zet Chu marlam sektor poimo taka Russia mason na omlo ni in na soy hemi ma hian Russia President Vladimir Putin chuan heti hian alo soi to a he bial beina hian Ukraine chaklam Donbas bial Russia mason na ati khot lai lo he bial beina hian Russia mason na adang chat lo ni in na soya Putin chuan Russia in full scale invasion anei tumber chu full scale invasion an tumber chu Donbas bial thunu nani thuwa soinon Ukraine chuan Donetsk kho chaklama Pogrov kho puya tanga mi puita hruai chuak turin ruaman na siama rel manga hruai chu atuma Russia ina bei thei hlo thona awangin an thul le a Russia sipai te hi kho puya tanga kilometer som vela hla tuna hian Pogrov kho pui pona hian anom meka official te chuan he hmunala cheng hi mi sing ni sang sari an om ni in an soya chua san turin ngen nan siam to ani Ukraine an bet viau maya chu wangin British sarkar chuan Ukraine chu Russia drone le bompuak laka an ram ven himna atan pound maktaduai za somruk panni $1 zongin dollar maktaduai zahni som pathum man multi-role missing lightweight zaruk somnga an pedon ti asoya kumin kumtop lama Ukraine atlen thei an beisei US Defense Secretary Lloyd Austin le Joint Chief of Staff Chairman General CQ Brown te chuan Germany ya Ukraine Defense Contact Group meeting an nei dona he pol hi ram somnga chuang sipai hruai tu te telna ani
US chuan meeting ina an ngai poimo ber tur nia a soi chu Ukraine air defense ti chakna turte Kiev tan hun reizok thlop na om theina na tangrual ramten defense industrial base te ti chak tura malak atul thu te an soidon ani Putin chuan thu a soina Ukraine chuan pograph lam apana mase kan sipai tlem te ten helai om te chuan kurs hi an chan him ati Russia ram rebel te chuan Ukraine in karli chung zet kurs abei let chu dawlet turin abei dawlet turin volunteer force an din ran meka hei hi Moscow chuan aram hum him turin Ukraine atanga sipai tamjok ronda thar le chu adawdal chhun zom zela adawdal chhun zom zelna turin helai ram biala mipui te volunteer force din turin ruah manna siam atuna hian an kal chho pui tran ta ani Kurs Governor Alexei Smirnov chuan volunteer combat reserve force an din to tia soiboka Ukraine Kharkiv force thupuang tu Vitaly Sarantsev chuan Russian Bryansk le Belgorod region a po hetiang bok hian volunteer combat force din ani thu soya Russia region pathum te hian Ukraine nen ram ri an nei vekani Sarantsev chuan volunteer force pathum te sipai strength an tamzong an chakzong chu sipai sanga ayatlem lo vek an ni thu soi Moscow hian karmasa khan Al Jazeera in a report angin kursa sipai unit tlem te an da bel ni in a langa mase Russia humhimna atan chuan ram ri le internal security force omsa anin khat berani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan ningani khan NBC News a hril danin Ukraine atangin sipai sing ruk chu kursa an daivat to tia soya kar khat kalta khan an commander-in-chief Alexander Sirski chuan sipai hi sing thum an ni thua soi thung ani Russia hian defense lama ma alak na chuan Ukraine mason na ati khot lai ni in alanga Ukraine hian karkal ta chung khan chen na mun pakhat sutza thlang lama Nidzaya Borovaya chu an la ni in an soya Russia sipai te chuan sutza khochak lam Olenok chu an lalet vebok heti lai hian Russia sipai chuan Ukraine chaklam Donetsk biala khopui Pogrov lam an pan chhun zom zela February thla Adivka an la ka tangkhan an ngai ven ber ani chumi hnuwa chuan Adivka chhim lam KM som ni pakua athuya inven na siam an tuma Pogrov khopui pon lama tanga KM riat vela hla Russia sipai tam takanin chek mek bok Karkal ta chung khan Russia sipai te chuan Donetsk chunga Novorodivka chu an beya Povrov khochaklam khopui panni Rodivka an lut boka Provov khochaklam Birnorat khopui pon lama tuna hian an in chek mek bok Zelensky hian kurs ram square km sangkhat le zathum lak ni achut chu exchange fund ti in a soya remna siam na atan Ukraine ram Russia ina an lak ne na in thleng atum nia ngai ani Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Russia Today na an kom na hetiang ngai dan hi a hnol thung Lavrov chuan Zelensky hian nakin loka exchange nei na turatan hei hi amamo don ti in a soya chu wang chuan tranan la a square kilometer lak bel zel po an duani ti in Lavrov chuan a soi Russia ram ne na in thleng lam kan ril ruwa omlo ati Putin po in tuwa a po hetiang bok hian a soya tuwa munatlo na hetiang bok hian a soya kursa Ukraine operation chu hlo cham tura ruat sa ani ati hlo cham huna chuan Ukraine chuan ramna zonga inbiak na lamakal du na diktak anayang tongkam nilavin thilti mangin ati heti lai hian Gaza le Egypt inkar chu Hamas ho mamo thiarlu na le smuggling kong ni in Israel chuan an soi chhun zoma Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Egypt President Sisi hian ramria smuggling ati top thailo tia apu hnuwa Egypt chuan an sipai ho tu ber chu helai ram ri en fia turin an tir chuak Egypt Army Chief of Staff Lieutenant General Ahmed Fatih Khalifa chuan
ninga ni khan Gaza Strip nera an ram ri chu ven himna din mun en fia turin atlo ni in state television tenan puang he atlo na hi tun na ya Prime Minister Benjamin Netanyahu le Israel Senior Advisor Strategic Affairs Minister Ron Dermer te Thusawi wanga Egypt lom lo zia tilang tua mitam tak chuan an ngai Sinai Peninsula atanga Hamas in ral thua man lak lu thin chu Egypt hian a khap lo ni in Israel ho tu te chuan Egypt an puwa Egypt hian tang na hlea an lom lo thu an sei chuak to bok Netanyahu ang lo takin Dermer hian Egypt President Abdel Fattah el-Sisi ming alamri Egypt chuan Israel na pu na hi an hola ninga ni khan Israel na an pu na hi an hola Egypt chuan Gaza a Israel na an thil tum Prime Minister na ati hlotlin theilo wangin ramdang mo pu atum ni in Egypt chuan a soi Israel chuan Egypt le Gaza ram ri a sipai da chhun zom adu lain Cairo hian Israel in ram ri kong pui tluana thunun na asiam chun na takin adawdal chhun zom zela ninga ni khan Philadelphia corridor chu sipai mun anga siam ani chuan rampani terem na thuthlung sangkha zakwa somsari pariata an siam chu bo chiata ni don ati kumko kalta khan Egypt chuan Gaza ne na ba farzon siam turin ramrisir lama insang tam takalo ti chetoa chumin huwa chuan smuggling buaina helai ramria hiana omtolo ni in Egypt chuan a soi ve thung Israel chuan tun thlengin hei hilakal puizel ni in a soya tun naya Egypt le Gaza in kara tanel engemaw zat an hmu chhuale an ti chiat chungchanga Israel chuan Hamas hian rampon atangin ral thuam le mamo smuggling thlengin an tol lut ring ni in a soi thung ani Saudi Arabia point hetiang bok hian Israel in corridor chungchang angai dan chu corridor chungchang angai dan chu na takin an dema an soi sel ti an puanga International laws and norms bo chiat chhun zom zel chu thil dikani lo ti in Philadelphia corridor Israel sipai om chhun zom tumna an do dal bok Biden administration official senior chuan nimin khan Israel le Hamas in kara hostage deal mitang in thleng na tura ruam manna in biak na an kalpui dal tu pahni alo oma wangin anti top ri ni in an soya chung te chu Palestinian security prisoner anti Israel zela Palestinian mi tangte chumi chhuat tur list chungchanga le Philadelphia corridor atanga Israel sipai chhuatir chungchanga hian inrem na alo om theilovani Netanyahu hian tholani khan mosat hotu David Barnea chu Doha atira Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani nena IDF chu inrem na tho ni na Philadelphia corridor atanga inhnuk dokim tura anin pei thu a hriat tir ni in Israel media ten an puangani min vote ula chuti lo zong Israel chuti boral ani nge yang ti in Donald Trump chuan Republican juda te ma asoi US Vice President Kamala Harris in White House a nena achangani chuan Israel chu a omtol wang ti in President Donald Trump chuan Republican juda pun khom na asoi Republican nominee hian Republican Jewish Coalition Annual Conference Las Vegas a satellite kaltlangin thu asoya Israel chu kumsang tam tak chung kan nena a om theinan kan thok dun zelang ati Kamala President nani chuan Israel inei to don lo Israel hia om to lovang he vau khana hi traman juda voter te a hip tumna campaign ania engtin nge mitam takin Kamala hi an thlop thei ti ka hrathiam lo ka soifo boka thlop turin aya juda ini bok chuan iram le nam en fia masaka ngai ti in Trump chuan Republican juda kal khom na mipui ma soya akhing pui Democratic te chu ada zero thiam le diktakin ka soyang vote za zela somni panga president kani masak khan ka hmuwa juda vote a hmu thu soya Israel tan president dang thil ti zong a tam ka ti hnuwa kumli hnuwa za zela somni paruk ka hmu ani ti in atlin lo truma juda vote a hmu za ta soya kumin hian za asom nga vel hmu ka in bei sei ti in Trump chuan a soi
American Juda te vote Thlakna Nun ber chu June Thlakhan ni in US President Joe Biden an President ni tura in elna a chua san hmalok kha ni ya Trump a thlop tu Juda za asom ni pali an la ni cheu bok US Juda te le Israel mi te in zom na a soi sel fo thin dan chu soinon le in American mi pui pung khom te hena tundin hmuna chuan in ton me khi Arab Thlaka chu tiang chu in paltlanga nga ya thi na chiat na nen chu tiang tor na chu mi pui chuan an ngai tu alo ni in a langa ti in Juda vote a mu tlem chan pakhata soi President ani lo chuan Juda ho an dam chua lo thei thu a soya kan ram America po Kamala in President chair lo chuan adam chuak ngai lovang ati thunei na achel lai khan Juda te chu van tlanga him takin an oma President ani lain Juda huat na kong zo le thil danga lan tir na huat na angte huat na thil danga lan tir na angkha tu nang hian a tam lo ni in Trump chuan a soibok Kamala Harris hian nena achanga ni chuan furfiak sipai te chuan Juda te ram thiang hlim chulak tumin in do na top theilo an nei don ati Harris presidential campaign te chuan ningani tlai khan Donald Trump chu an ron chang let ve ngala Donald Trump hian Juda American te chulang sar takin a musita inti thei takin neonazi te nen cho an ei duna Adolf Hitler hian thil thatak tak ati ni in a soiboka ti in Harris World Campaign thupuang tu Morgan Finkelstein chuan a soi Donald Trump hian a mimal du dan nena in milani chuan reilo te chhungin Israel a soi sel dona a phatsan don ti a chiang hle a tin ani na taka chuan tun ma po in chu tiang chu alo ti to bok ti in a soi chhun zom heti lai hian Vice President Kamala Harris hian Israel chu a thlop chhun zom zel don ni in a soya Juda mi pui te ta na ram him democracy ram anga Israel state chu kumkhua turin ka tho pui chhun zom zel dona Israel himna konga hian inpek na nget tak anei don thute Israel midang beina laka a inven theina tur dikna a von nun reng theinan Israel in an von nun reng theinan hari si chuan a thlop chhun zom zel tur thua soya ram chung le ram pona antisemitism do dal turin nget takin ading dona President Biden ang bukin engkim ati dona ni ti in Finkelstein chuan a soi mania Gaza a Israel mi an thren ruang an chhar chungchang so in Trump chuan Harris le Joe Biden hian heng thina thleng te hi Israel chumo phurtua puan tumani ti in a soi Biden hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chu hostage deal siam theina turin na a thok tok lo ni in angai ti a soya hostage chung kwa ten van tlang ma an soi sel na le Israel Security Establishment ten mimal taka an soi sel na chu Biden hian a thlop bok Trump hian a thu soya Netanyahu hi a soi lang lo na in Israel in indo na nena a chan theinan dikna anei hi ka thlopang I chaka nga ya I chak vat anga ya ni I ne thua ya nga ya ni ati Republican nominee Trump chuan Palestinian Authority chu kan thian an ni lo ti na soiboka a Trump chunga Ramallah hena sumpek ti tlempo ati hlotling ni in a soya hei hi US in Palestinian Authority thlopna na suman pek thin ani July Thlakhan Trump hian Palestinian Authority President Mahmoud Abbas ne na tangin lekha adonga hei hi a soi chuaka tha tuma bei ani chungchanga athin rim thu Abbas chuan a ron soya Trump chuan Abbas an lekha thona wang hian lom thu soin thlantlina ni chuan Middle East a remna siam tura tho achak to thu a soi telbok Palestinian Authority tranpuina sumka ti topa chutianga ni chuan Hamas ne na poisa lut tur kadang chatti na ani kumtin antan sum tam takan petrina United States point sum tam takape kan peto don lo kan thian te an nilawa Israel thian po an nilo ti in Palestinian ho chungchang Trump chuan a soi campus chunga Israel do dal na chungchanga khan kumkal ta chunga college campus ti chia Israel do dal na kalpui chungchang kha Trump chuan soin White House akir le ani chuan US University ya Juda do dal na le ani chuan antisemitism propaganda kalpui ya le ani chuan US sarkar atanga pumpui na accreditation le federal support andun chu an chan to don ani
an hlo to don ani ti in Trump chuan a puang bok Trump chuan college te chuan anti-semitism propaganda hi anti to panga anti top ngai tur ani chuti lo chuan an accreditation le federal in atran pui na thin chu an chan don ani ati Republican te chuan US a Palestine thlopna norhoi hota hian Democrat then khat chu thuk takin an in rol ni in an soya Biden hian Israel do dal na norhoi hot chuti rualin Biden hian Hamas fakna tharum thona juda zirlai beina lantir emo chu adem thua soi vebok chuti rualin hetiang norhoi hot tu te hian vote an nei ve thaw wangin trong ero an fim khur hle Trump ero chuan adu lo thu le a hmalak dan tur tlang takin a puang me thung ani Trump chuan ninga ni khan Gaza ang firfiak tam na munaral tlante lak lu chu a khap don tia soi boka thil ti chiat na thok thin Hamas thlop tu misual te chu man atum thua soi bok hei hi US campus le a che vela Israel do dal tu Israel do dana lantir tu te chet na chungchang a soina ani President kani le huna chuan ramdang jihad thlop tu le Hamas thlop tu te chu kan ramatangin kan hnot chuak vekang ti in a soiriap mai boka mipui aw le kutbeng thoma ring hle Trump le Biden a hun lai hian US a Palestinian ral tlan lut hi anin zat thokhat viau mai fiscal year sang ni som pasari atanga sang ni som ni thleng khan US hian Palestinian refugee za som palian pom ni in US State Department data atanga tarlan ani a fiscal year sang ni som ni pakhat atanga kumin July ni som thum pakhat thleng khan Palestinian refugee US alut zat chu za som ni pali an ni Biden le Harris hian president ni anin chu tran mek ani a Harris hi Trump ai chuan mizawina politician kan mel hriat danang deuh khani in Israel atran thu le athlop don thu te na satakina au puilain na sataka a au puilain Palestinian lam adem thu le a huat thu engma soi chuak du lo thunga a chan chu Palestinian thlop tu hi US a hian nuai tam tak vote nei anom ve wangani chuti lain Trump hian langsar takin Israel atran zia a soi chuaka Gaza atanga ral tlan tu ma lak lu atum lo thu a soi ngal mia boka engponi se US politics hian mi pui ngai vena hloa tlema zong kan hantar lang ve lokani e ole kha vo inatan chuan ni le phot mai se indona lama Thuthar thil thleng thar om zela khovel mahun ti danglam thei thil thleng thut thei rengani chuwangin Thuthar berishia theinan he channel hi ilo ngai chang zel don nia mangtha le photule